This is Setilenzo Kabasi TV show tuvugana tukaba turi Kabarore tukaba tubona Range Rover y'iyo plaque RAG 828V akaba ari imodoka y'umugore w'icyamamare Pamela. Pamela tuvugana tukaba turi kumwe na Kabarore ariko akaba yanze kutuvugisha sinzi impamvu yabiteye. Kadukomeza tugerageze turi ko atuvugisha. Ariko Pamela watuvugishije kwere kuri umwana w'inaha sibyo? Aha urakinze ngo base ngo base. Mufate mutiki. Aba yangonga sha. Iyo modoka nk'uko ibona ya Range Rover ikiri nshya. Plaque akaba ari RAG 828V. Ikaba ivuga ko ari iyo modoka yande ya Pamela umugore wa The Ben ndetse bagiye kurushinga. Pamela rero muri iri joro nk'uko ubibona turi amasaha y'ijoro. Tukaba tumusanze mu mihanda yo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo yaparitse imodoka araryama. Bitewe nuko yarananiwe bivuga ko yaravuye Nyagatare ndetse urabizi ko aturukira mu Mutara hepfo. Pamela akaba yabuze amafaranga ya roji cyangwa se amafaranga yo kwishyura hoteli akaryama mu modoka. Ibi si bihuha ndakubwira reality. Uyu mukobwa wundi rero sasa uri kureba aho ngaho we yatunanije kugira ngo tuvugane na Pamela ndetse agerageza gukinga telefone ye mu maso ye kugira ngo tutamubona isura ye. Gusa rero nk'uko ubibona Pamela n'uri uryamye kuri vora hirya akaba yiyoroshe bed cover cyangwa se uburingiti. Twagerageje kuvugana na Pamela birananirana. Turinginga biranga kugira ngo tumuvugishe. Gusa nta kindi kindi twabivugira. Imodoka ntiyapfuye. Nta kindi kibazo cyahabaye. Ahubwo ukuntu byagenze. Pamela yaje kunanirwa bitewe no kwirwa yitwaye nkuko byagiye bivugwa n'abantu benshi ko yagiye mu ntara y'Iburasirazuba ndetse yari Nyagatare. Wajugera neza. None ahubwo tuvugana na Pamela yabuze amafaranga. Ese tubyite ko yabuze amafaranga yo kujya muri lodge cyangwa se gukodesha hoteli? My friend, icyo mbihamyaho ni kimwe. Iyi modoka ishaka ko yari yapfuye. Ntabwo yari yapfuye ariko iracyari nshya imodoka. Twagerageje kuvugana nawe byananiranye. Cyokora afata imodoka akora iki? Ari rukanka. Ariko urebye ukuntu abaturage basigaye bavuga bakaba mu murenge wa Kabarore aho yari aparitse imodoka bamugaye cyane ko nta kinyabupfura afite. Abantu baje barakomanga baravuga ati Pamela bamwe turakuzi ahanga uri ni Kabarore. Bivugwa ko nawe avuka mu murenge wa Kabarore ahantu hitwa Kibondo. Gusa Pamela yagaragaje imico itari myiza. Ikinyabupfura gike cy'umunyarwandakazi. Nta kuntu umuntu yaza kugana gusuhuza. Mukomeze ufunga ikirahure. Bigere naho yashatse kugonga abaturage bitewe n'umuvuduko yari ashaka guhunga nkaho yaragize ikibazo. So, inkuru niyo ngiyo nkuko ubibona nawe. Kabasi TV niyo kugezaho izi filime zose ureba. Gusa umugore wa The Ben Pamela akaba yabuze amafaranga yo kuryama muri hoteli ya Kabarore akaryama mu modoka. Hello. Can't talk to you. Yes. Hadi çara bir. Aşağı bir şey tarama. Ne çizer bir daha. Hello. Afuga nkubwira. Yes. Nashaka kuvugisha. Njya mu kibura gacyana cyose. Ahanga hejuru. Pamela. Zaga se yakabaye igomba kugaragara. Ntabwo yagufata. Ariko ndahamya ko uyu nguyu atari Pamela
Pamela nuri uryamye. Ese undi akifatiye umusista nawe ko nta cyo atwaye. Yeze abataza kumusoma ariko. Hanga fata kamera ngo recording. Kandi yatangiye. Uraza nkurikira sibyo? Biri nkurikira. Ariko Pamela watuvugishije ko ari kuri umwana w'inaha sibyo? Aha urakinze ngo basa ngo bari. Mufate n'iki. Aba yangonga sha. Namufashe setipa. Namufashe sha. Niza. Naga nsigari karansiga giye ko yamufashe umuhungu.